Batoni ya atongoria arĩa megiritanagia na thirikari umuthi atinde kihura mĩriũngo icigo-inĩ itiganĩte kwambĩrĩria mwena wa Molo kaunti-inĩ ya Naikuru nginyagia Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia na Muthia marigĩrĩria kaunti-inĩ ya Embu. Kigonyi wa mũgithi ũyũ arĩ mũnini wa President Professor Kithure Kindiki atongoria macera makuĩte hĩba cia mbeca baribari ota mũtugo haha magĩkinyia maiyũire mathũgũta thutha wa kũrutwo mahĩtia nĩ ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Maraga igũrũ rĩgiĩ tabarĩra cia kũhũra njeki ikundi cia atumia na mbeũ njĩthĩ iria irananio empowerment program. Umekuwa kiongozi kwa serikali miaka 50, umekuwa Chief Justice wa Kenya, umepata mshahara na pia unatafuta kiti cha urais. Sasa unasema hautaki Professor Kindiki na sisi tufanye empowerment. Lakini wewe mwenyewe ile kazi unatafuta ya urais, unaambia Wakenya ati wakuchangie 200 ama 500 upate pesa ya kufanya campaign. Sisi mnasema tufanye empowerment ya viongozi ama ya wananchi. Atongoria maitĩka kũhũrĩra ndebe mũtaratara ũyũ magĩtĩtĩrithia ati mbeca marahorania ĩndĩ nĩ Wanjikũ marekĩra mbeca mũhuko ũmũthĩ ũyũ wika atongoria aya makĩheana makĩria ciringi milioni 15. President William Ruto woika agĩtũmana na ciringi milioni 9 harĩ mũthenya wa ũmũthĩ wika, gũkũ nake mũnini wake akĩheana mũigana wa ciringi tirilioni 3.6 gatagatĩ-inĩ ka atongoria angĩ. Na hii mambo ya empowerment hata msijisumbue waheshimiwa, we don't have to defend it. Wale beneficiaries wa hii empowerment wanajua maana yake. Ule anapiga kelele huko hajui maana. Na Waswahili walisema asiyejua maana haambiwi maana. So we are wasting time trying to explain to somebody who doesn't understand ya kwamba kama mtu anataka kuanzisha biashara ya kinyozi, akipata mtu amsaidia anunue mashini ya kunyoa, ameomoka. Oho matinariganĩrwo gũtetera ũruti wa wĩra wa thirikari ya Kenya Kwanza makĩria harĩ gĩthomo makĩranĩra gũtigĩrĩra gĩthomo nĩ kĩanyorothwo ũrĩa kwagĩrĩire hatarĩ mĩhĩnga ya kĩmbeca. Serikali haitapunguza pesa ya elimu ya msingi ambaye ni elimu ya bure. Lazima tuendelee kufadhili elimu ya bure ambayo tulianzisha wakati wa Rais Kibaki. Wanafunzi wengi wa vyuo vikuu wamekuwa na matatizo ya maneno ya karo, na ndio tumetangaza kutoka jana ya kwamba karo katika vyuo vikuu itapunguzwa kwa 40% ya pesa ambayo inatolewa saa hii. Kuna ũteti ũkoretwo wakĩrĩirie makĩria kuma mwahũ wa mũng'ethanĩro, atongoria matinaga gũikia twara ng'ethanĩri yao makĩmagweta ta andũ matarĩ na mũbango otiga kũrumia thirikari na mĩario ĩtarĩ na ciĩko. Nilikuwa na TSP na kulikuwa na UNDA. Hawa watu wakanichagua kwa sababu mimi ni Mwangi Kiojore na wanajua kazi. Hii maneno ya kusema ati kuna chama unaleta sijui DCP ama chama gani, pengine kwenu lakini si kwetu. Hawa watu wataangalia kazi ya rais. Badala ya kusikia this story that you have had here, Your Excellency, we are being kept busy fighting imaginary wars from somebody who has never told his story to Kenyans on how he is going to do to take this country forward. Lakini we are very busy responding to him. Hadunia kama TV leto rakoni Bataru wa Mwangi.